Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Antonio Costa abantu benshi bashobora kutamumenya, ariko ni minisitiri w'intebe wa Portugal. Bakakubwira ko batamuzi ndetse n'iryo zina ari ubwa mbere baryumvise. Igihugu cya Cristiano Ronaldo. Abo bantu hari amahirwe menshi yuko ababaza niba bazi Cristiano Ronaldo uwo ari we, bagahita bakubwira ko bamuzi cyane we n'umuryango we cyangwa iterambere ridaheza, uburebure afite, imyaka afite, amafaranga afite, ndetse bazi n'icyo atekereza ku ngingo runaka nk'uburenganzira bw'abana. Antonio Costa kuva yaba minisitiri w'intebe wa Portugal mu mwaka wa 2015 yagize uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bw'igihugu cye. Uyu ntabwo ari abantu benshi bamuzi, ariko kwamamara kwa Cristiano Ronaldo kwarenze imipaka myinshi y'isi ku buryo n'abana bato benshi bamuzi. Yashyize iherezo ku bwimukira bwari bwugarije igihugu cye, aho abaturage benshi bari batangiye kugihunga kubera impamvu za mikoro. Uwari perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac mu myaka ya nyuma y'1995 yagize uruzinduko rw'akazi ruzenguruka ibihugu byinshi byo muri Amerika y'Amajyepfo, muri za stade no ku mateleviziyo, aho perezida Chirac yagiye yakirwa muri Amerika y'Amajyepfo, maze mbere yo kugenda agira igitekerezo cyiza cyo kwitwaza Michel Platini wari warabaye icyamamare mu gukina umupira w'amaguru. Abaturage muri Amerika y'Amajyepfo bakunda umupira w'amaguru kubi bari bazi Michel Platini. Abantu barabazanyaga baturiye mugabo uri kumwe na Michel Platini ninde, ariko bake muri bo nibo bari bazi perezida w'Ubufaransa mu birebana n'ububasha bw'umupira w'amaguru mu miyoborere n'imibanire y'ibihugu by'isi. Mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2017 ubwo tombora y'uburyo ama ekipe y'ibihugu y'umupira w'amaguru yahuye mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cyo mu 2018 yaberaga mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Kremlin. Wowe iyo urimo kureba umupira w'amaguru ubutekereza iki? Ubutekereza ko ari abantu barimo kwishimisha babinyujije mu mikino? Ibi byongeraho ingufu ibihugu bikoresha mu guteza imbere umupira w'amaguru, cyangwa ubutekereza ko ari ubucuruzi burimo gukorwa? Umukino w'umupira w'amaguru ni umwe mu mirimo ikorwa n'abaherwe. Reka tuvuge ku buryo uyu mukino wavutse ugamije gutuma urubyiruko ruhuga, none uyu munsi rukaba ari urwego rw'umurimo rukoresha abantu barenga 185 ku isi. Mu 2019 uyu mukino winjije miliyari 25 z'amadolari y'Amerika mu Burayi honyine. Rwinjiza nibura miliyari 4 na miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika y'imisoro. Ni gute twisanze aha hantu? Uyu munsi n'umuntu udakunda umupira w'amaguru arabizi ko henda kubirushanwa ry'igikombe cy'isi rizabera muri Qatar. Umuryango w'abibumbye ugizwe n'ibihugu 193. Uyu mubumbe w'isi ufite ama ekipe y'ibihugu y'umupira w'amaguru menshi kurusha ibihugu byemewe biwuriho. Mu gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryo rigizwe n'ama ekipe 211. Dore urugero rwagufasha kubyumva. Uri muri baza haya ama ekipe y'ibihugu 18 y'inyongera aturuka. Ubwongereza, United Kingdom, ni igihugu kimwe mu muryango w'abibumbye ariko gifite ama ekipe y'igihugu 4. Hari Ubwongereza tuzi, Ecosse na Irlande y'Amajyaruguru. Hakaba Pays de Galles bufite ekipe yitwa Three Lions. Ni ibihugu byose bigize ubwami bw'Ubwongereza, ariko buri cyose kikagira ekipe yacyo y'umupira w'amaguru. Urundi rugero, ibi ni ibirwa biri mu nyanja ya Pacifique, ni Nouvelle-Calédonie. Ibi nabyo bifite ekipe yabyo y'umupira w'amaguru y'igihugu itandukanye n'iy'Ubufaransa, Les Bleus, ariko bikabirwa by'Ubufaransa. Leta ya Palestine ifatwa nk'indorerezi mu muryango w'abibumbye muri FIFA, aho ni igihugu gifite ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Ibi ni nako bimeze kuri Hong Kong ifite ekipe yayo, n'Ubushinwa bukagira ekipe yabwo. Inkuru y'umupira w'amaguru itangirira mu Bwongereza hagati mu kinyejana cya 19. Ni gute uyu mukino wigaruriye uyu mubumbe w'isi? By'umwihariko uyu mukino watangiye ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 mu 1863. Iki gihe nibwo bari bahagarariye ama ekipe y'umupira w'amaguru yo muri Londres batangije ishyirahamwe ribahuza, Football Association. Arimo ko uyu mukino ukinishwa ibirenge aho kuba ibirenge n'amaboko. Iki gihe nibwo hari hashyizweho amategeko nk'imwe mu nzira zo gucubya umujinya w'abanyeshuri. Uyu mukino wari waratangiye gukinwa mbere uhereye mu mashuri ya leta kubera ko bakundaga kurwana cyane mu mashuri. Uyu mukino wahise ukwira mu nganda ndetse no mu bice bituwe n'abantu benshi mu murwa mukuru Londres, Manchester no mu yindi mijyi y'Ubwongereza, Glasgow, Liverpool. Uyu mukino buhoro buhoro wagiye uhinduka umukino ukundwa n'abantu benshi bo mu cyiciro cy'abakozi. Ekipe ya mbere y'umupira w'amaguru y'abagore mu 1894, British Ladies Football Club, yarashinzwe i Londres. Bakinaga bambaye amajipo. Uyu mukino wahise ukwira hose mu Burayi
Kubera ubucuruzi bwakomezaga kwaguka, niyo mpamvu amakipe ya mbere y'umupira w'amaguru akina kinyamwuga yabayeho bwa mbere mu Burayi yagiye avukira ahantu hari ibyambu. Uhereye mu bice byabaga byegereye ibyambu kubera ko abakoraga ubucuruzi nibo bawukinaga mu bihe batari mu kazi. Le Havre mu Bufaransa, Hamburg mu Budage, Barcelone na Bilbao muri Espagne, Gênes mu Butaliyani. Abantu batangiye gutangazwa n'uwo mukino bavugaga ko ari ubusazi bwateye mu bantu bwo kwiruka inyuma y'akabumbe gahazemo umwuka. Umukino washoboraga gutangira mu gitondo izuba rirashe ukarangira izuba rirenze. Byari bigoye gukurikiza amategeko y'uyu mukino kubera ko nta n'umusifuzi wabagamo kandi umukino ntabwo wagiraga igihe urangirira. Bagatsinda ibitego nka 50-30. Bose birirwaga biruka ikibuga cyose nta gihe ntarengwa gihari umukino ugomba kurangirira. I Paris mu Bufaransa mu 1904 amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu 7 by'i Burayi yatangije FIFA, maze bariha inshingano yo guteza imbere umupira w'amaguru ku isi yose. Ihuriro ry'ayo mashyirahamwe yabo bitewe n'uko umupira w'amaguru wakurikiye inzira z'ubucuruzi bw'Abongereza, batangiye kuwukina muri Amerika y'Amajyepfo, mu Buhindi no mu Buyapani, muri Afurika y'Epfo, muri Uruguay, i Bugande, muri Argentine. Amerika y'Epfo niyo yahise isa nk'ihindutse icyicaro cya kabiri cy'umupira w'amaguru ku isi yose nyuma y'Ubwongereza. Iri rushanwa riri no mu byatumye aka gace kari hagati ya Brazil na Argentine ariko Uruguay kemerwa nk'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Mu 1930 Uruguay yakiriye ibihugu 13 byitabiriye irushanwa rya mbere ry'igikombe cy'isi. Yaje kuba kimwe mu bihangange by'umupira w'amaguru. Brazil ibikesha guhimba uburyo bushya bwo gukina umupira w'amaguru bushimisha abawureba. Umupira w'amaguru wahise uba igikoresho cya politike mu butegetsi bwinshi bwari burimo kujyaho mu Burayi. Iki gihe mu Burayi intambara yari yegereje. Igikombe cy'isi cyateguwe kikanatwarwa n'Ubutaliyani mu 1934 cyabaye intsinzi ikomeye mu bubanyi n'amahanga ku butegetsi bwa Benito Mussolini wari uherutse kuba minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani. Uku niko Spartak de Moscow, ekipe y'umupira w'amaguru w'urubyiruko rw'abakozi bo mu murwa mukuru w'Uburusiya, yakundaga guhangana mu kibuga n'indi ekipe yitwaga Dinamo. Nyamara muri iki gihe za stade zashoboraga no kuba ahantu ho gukorera imyivumbagatanyo n'imyigaragambyo yamagana ibyo abantu batishimiraga. Iyi Spartak de Moscow iyi yari ekipe y'igipolisi cyafashaga cyane Joseph Stalin mu bya politike. Bagakunda kugenda mu mahanga bityo baza gushinjwa gusesagura amafaranga baba bahawe n'abaturage. Stalin yayoboraga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Benshi mu bakinnyi bayo n'abayitangije bigeze kumara imyaka 12 mu mirimo y'agahato mu byitwaga Gulag bitewe n'uko bari bazi iby'umupira w'amaguru cyane. Iby'umupira w'amaguru byinshi bisa n'ibyahindutse. Abantu bareba umupira bikubye inshuro nyinshi cyane. Televiziyo ikimara kwaduka igakwira hose ku isi. Usibye ibi, kwerekana umupira kuri televiziyo byahise bituma n'ubundi bucuruzi butumbagira. Gutambutsa amashusho y'umupira kuri televiziyo bisa n'ibyaremye stade imwe ya rutura mu ikoranabuhanga igibwamo n'abantu bose ku isi. Ku isoko abantu baguraga amateleviziyo nk'abagura amasuka kugira ngo bazashobore kwirebera uwo mupira. Uko habaga henda kubirushanwa runaka ry'umupira w'amaguru, kwamamaza ibifitanye isano n'umupira no gutera inkunga imikino bikozwe n'ibigo bikomeye mpuzamahanga mu bucuruzi, uburenganzira bwo gutambutsa imikino y'umupira kuri televiziyo, umupira w'amaguru wahise uhinduka ubucuruzi mpuzamahanga ku isi yose. Bisa n'ibyinjije amamiliyari y'amadolari mu mifuko y'amaekipe no mu isanduku ya FIFA ifite icyicaro i Zurich mu Busuwisi. Gutegurira irushanwa kuva ryatangizwa bikubiyemo ibikorwa byose bya politike n'imibanire y'ibihugu ishingiye kuri iyi sport irusha izindi zose ku isi gukurikirwa n'abantu benshi. Igikorwa gikomeye kurusha ibindi kimenyekanisha uyu mukino ku isi yose birumvikana ni irushanwa ry'igikombe cy'isi. Wahoze ari umukino wahariwe ibihugu bikize by'Uburayi na Amerika y'Amajyepfo. Uku niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabereye imiri irushanwa mu 1994. Ariko irushanwa ry'igikombe cy'isi ryatumye umukino ubona irindi soko hirya no hino ku isi. Ubuyapani na Korea y'Epfo nabo bakirira irushanwa mu 2002. Afurika y'Epfo iryakira mu 2010, Uburusiya mu 2018 na Qatar igiye kuryakira mu 2022. Imari ishorwa mu gutegurira irushanwa ntabwo buri gihe byari inyungu z'igihe kirekire ku gihugu cyariteguye. Nubwo irushanwa ryinjiza amamiliyari y'amadolari mu mifuko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi,
bitewe n'inyongera y'abakunzi b'uyu mukino. Uburenganzira bw'amateleviziyo bwo kwerekana imikino bwavuye kuri miliyari 1,400,000 z'amadolari mu 2006 bugera kuri miliyari 3 mu 2018. Nk'uyu munsi bivugwa ko Afurika y'Epfo ifite stade za rutura zakiniweho iyi mikino mu 2010, ariko uyu munsi ntabwo zikoreshwa uko bikwiye kubera ko ni nyinshi kandi ni nini. Iki gihugu cyo ntabwo gifite impungenge z'ubukungu. Rizabera muri Qatar. Guhera mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka tuzatangira kureba iri rushanwa rizaba ribaye ku nshuro ya 22. Iki gihugu kimaze imyaka irenga 10 gikora ibikorwa by'ububanyi n'amahanga bushingiye kuri siporo, by'umwihariko ku mupira w'amaguru. Kiri mu kigobe cya Perse. Ni igihugu gito kandi gikize. Turetse ibyo kuba gifite petrole na gazi nyinshi, ntiwirirwa ubara miliyari z'amadolari bahaye FC Barcelone kugira ngo iyi ekipe yambare imyambaro iri izina rya kompanyi y'indege ya Qatar Airways kugera mu 2017. Iri rushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ryagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura urwego rw'ububanyi n'amahanga bwa Qatar. Kompanyi yo muri iki gihugu ya Qatar Sports Investment yanaguze ekipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Ibihugu byinshi byo mu kigobe cya Perse bikize kuri petrole na gaze ubu byagiye byigurira ama ekipe y'umupira w'amaguru. Iki gihugu cyagiranye ibibazo n'ibindi bihugu byo mu kigobe, ariko umupira w'amaguru usa n'uwongeye kubahuza ubwo mu 2019 Arabia Saudite n'ibindi bihugu byari bifitanye ibibazo na Qatar byemeraga kwitabira irushanwa ry'umupira rihuza ibihugu byo mu kigobe ryabaye mu kwezi kwa 12 mu 2019 rikabera muri Qatar. Emirati zihuje z'Abarabu zigura Manchester City nayo mu Bwongereza. Arabia Saudite yaguze Newcastle yo mu Bwongereza. Uyu munsi umupira w'amaguru ni imwe mu nzira nziza zo kwifashisha mu birebana no gushaka ubuhangange ku bihugu, gusa no mu bukungu. Uyu mukino ni isoko y'amafaranga, haba ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku bihugu. Muri uyu mukino ni hamwe kugura no kugurisha abantu byemewe n'amategeko mpuzamahanga kandi bigakiza benshi. Amafaranga yo mu mupira agaragara mu gihe abazi by'umupira bita mercato. Iri ni isoko ry'abakinnyi babigize umwuga. Uyu munsi iki kiguzi kiri mu bushorishori. Kuva mu ntangiriro z'imyaka y'1990 igiciro cyo kugura abakinnyi ntabwo cyasibye kuzamuka. Brazil nicyo gihugu cya mbere cyavuyemo abakinnyi baguzwe amafaranga menshi ku isi, hanyuma ama ekipe yo mu Burayi by'umwihariko ayo muri Premier League mu Bwongereza niyo ashora amafaranga menshi mu kugura abakinnyi. Kuva mu 2011 kugera mu 2020 hejuru ya miliyari 41 z'amadolari ya Amerika zatanzwe mu kugura abakinnyi b'umupira w'amaguru ku isi yose. Ubushinwa nabwo muri icyo gihe bwaguze abakinnyi benshi b'abanyamahanga ku giciro cya zahabu. Gusa uyu munsi ama ekipe yo muri Chinese Super League ari ryo rushanwa ry'umupira muri iki gihugu afatanije na guverinoma y'Ubushinwa bahisemo gushinga ibigo bitoza abana umupira w'amaguru mu gihugu hose. Mu duce twose two ku isi uko iterambere ryaba ritarahagera kose abantu bakina umupira. Gusa umukino w'umupira w'amaguru ntabwo ari uw'abakomeye n'ibikomerezwa gusa. Mu 2030 Ubushinwa bwifuza gutegura no kwakira irushanwa ry'igikombe cy'isi. Kubera iki umupira w'amaguru wamamaye gutya? Niwo mukino wamamaye kurusha iyindi yose ku isi kuva mu mashuri abanza kugera ku bantu bakuru. Umupira w'amaguru woroshye kuwumva no kuwukina. Usaba ibintu byinshi ari nabyo byaworohereje gukwira hose ku isi. Umupira w'amaguru wo ni umukino w'abakene kubera ko umukinnyi ufatwa nk'uwibihe byose ku isi, Diego Maradona, yize gukina umupira adakoresheje ballon, ahubwo yakinaga umupira twita karere. Nta nubwo yakiniraga mu kibuga kirimo ibyatsi bitoshye, ahubwo yakiniraga hameze nko ku gasi. Ntabwo amazamu y'ibyuma ariyo yakoreshaga, ahubwo ni amabuye abiri bashingaga aringaniye. Umupira w'amaguru uwugereranije n'amadini cyangwa se indi myizerere n'imyemerere usa naho ari bwo bwami bwakwiriye ku isi yose mu buryo bw'amahoro, nta ngufu zikoreshejwe, nta ntwaro, nta gitugu, abawuzaniwe bakawakirana ibyishimo. Niwo mukino urusha indi yose kuba ukinwa henshi ku isi. Indi mikino ikenera ibikoresho rimwe na rimwe bihenze. Kuri iyi ngingo Pascal Boniface atanga urugero rw'uburyo Ububirigi ari kimwe mu bihugu bituwe n'abantu bavuga ko bafite byinshi bibatandukanya, cyane cyane amoko. Ikintu kimwe bahuriramo ni ekipe y'umupira w'amaguru y'iki gihugu, Les Diables Rouges. Umupira w'amaguru ni ukora umwihariko kuri iyi ngingo kubera ko mu bihugu byinshi ahari abantu badakundana bavuga kenshi ko imico n'imigenzo mvamahanga yica umuco w'abene gihugu. Bavuga ko bafite byinshi bibatanya, bose bahurira inyuma y'ikipe y'igihugu.
Mu 2002 ubwo ekipe y'igihugu ya Turukiya yageraga muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'isi, abakurde bari mu bayikomeye amashyi. Iraq na Syria, Iran, aba ni abaturage batuye mu bihugu birimo Turukiya ariko bahora barwana n'ibi bihugu bashaka kwishingira igihugu cyabo. Igihugu kibonye ubwigenge kibukuye ku bahoze bagikoronije cyangwa se kibukuye ku bwami bumaze guhirima, kimwe mu bintu gikora bwa mbere ni ugushinga ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Birasa naho umupira w'amaguru wamaze kurenga kuba umukino gusa, ahubwo wanabaye ikimenyetso kiranga igihugu n'abaturage bacyo. Icyo gihugu ikintu cya mbere gikora ni ukujya gusaba umwanya mu muryango w'abibumbye, ariko kigakurikizaho gusaba umwanya mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi, FIFA. Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa karindwi mu 2011. Bukeye bwaho ku itariki ya 10 ubwo bizihizaga uyu munsi mukuru w'ubwigenge, muri ibyo birori ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yari yaramaze kuboneka ndetse ikina umukino wa gishuti na Tusker yo muri Kenya. Kubera ko umupira w'amaguru n'imikino ngororamubiri bisa naho ari ibikorwa bishimangira ubumwe bwa bene gihugu. Mu mezi 7 yakurikiyeho ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri mu 2012, Sudani y'Epfo yari yamaze kuba umunyamuryango w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika, CAF. Mu kwa gatanu k'uwo mwaka yinjiye muri FIFA. Ku isi hari urugero rumwe rw'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru yabayeho mbere y'uko leta y'icyo gihugu ibaho. Mu mwaka wa 1958 abakinnyi 12 b'Abanya-Algeria babaga mu Bufaransa bagiye Geneve barahava bajya Tunisi, bari mu bikorwa byo gutangiza ikipe y'umupira w'amaguru yitwaga FLN. Iki gihe Algeria yari itarabona ubwigenge. Iyi ekipe yakinnye imikino ibarirwa mu ijana, yari ikirwana intambara n'Ubufaransa. Indirimbo yubahiriza igihugu ikaririmbwa, kandi Algeria yari itarabona ubwigenge. Algeria yabonye ubwigenge mu 1962. Buri uko yajyaga gukina, ibendera rya Algeria ryarazamurwaga. Ushatse wavuga ko iyi ekipe y'igihugu yabayeho mbere y'uko icyo gihugu cyemerwa nk'igihugu ku rwego mpuzamahanga. Igihugu cy'igihangange mu mupira ni Brazil. Undi mwihariko w'umupira w'amaguru ugereranije n'indi myemerere n'imigenzo iri ku isi nuko igihugu cy'igihangange mu mupira w'amaguru ku isi atari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zo zamenyereye kuba igihangange muri byose. Usibye ko nanone uyu mupira uri mu byitwa multipolarisation, ibirusha ibindi gushora amafaranga muri uyu mukino n'izindi ngingo, kubera ko hari ibindi bihugu byinshi birimo bitwara igikombe cy'isi birimo bizamuka cyane. Indi ngingo igira uruhare mu gukwirakwiza umupira w'amaguru ku isi nuko bitandukanye n'izindi ngingo z'imibereho, igihugu cy'igihangange mu mupira w'amaguru ngo abantu benshi baba bafite ibyo bagishinja, ntabwo cyangwa nkuko bigenda mu zindi ngingo igihugu ari igihangange. Ahubwo igihugu cy'igihangange mu mupira w'amaguru baragikunda bakagikomera amashyi. Ibi niko bimeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe mu zindi nzego z'imibereho igihugu cy'igihangange kiba gisa naho kidakunzwe cyane mu mahanga. Ibi biterwa nuko igihugu cy'igihangange mu zindi nzego z'imibereho, ubukungu n'ibindi nka politike, iki gihugu kiba gikunda gushaka gusunikira ibindi bihugu kugendera mu murongo gishaka. Igihangange mu bukungu na politike. Ibi niko bimeze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bamwe mu banyapolitike barabizi kandi baharanira ko ibihugu byabo bibi bihangange mu mupira w'amaguru. Mu gihe Brazil y'igihangange mu mupira w'amaguru isa n'ikwirakwiza urukundo mu bantu kubera ko bose baba bashaka kubona Brazil ikina. Perezida Xi Jinping ubwe umukunzi w'umupira w'amaguru abona bidakwiye ko igihugu cye cya kabiri mu bukungu bw'isi kiza ku mwanya wa 77 ku rutonde rwa FIFA. Uyu munsi Ubushinwa burimo gutegura kuba igihugu cy'igihangange mu mupira w'amaguru ku isi, cyangwa se ibirwa bya Feroe bitanazwi na benshi kuri iyi si, hafi ku mwanya umwe n'ibihugu nka Saint Christophe et Nevis. Nta nubwo ashimishwa no kuba Ubushinwa bwaritabiriye igikombe cy'isi inshuro imwe gusa mu 2002 cyabereye mu Buyapani na Korea y'Epfo. Iki gihe mu myanya ine yari yemerewe Aziya, Ubuyapani na Korea bari bamaze kubona imyanya badahatanye kubera ko bari bateguye irushanwa, bihita biha amahirwe Ubushinwa yo kwinjira muri iki gikombe. Bivuga ko Perezida Xi Jinping yatekereje ko igihugu cye kidashobora kugaragara neza igihe gikomeza kugaragara nabi muri uyu mukino wihebewe n'isi yose. Ubushinwa bwasezerewe muri iri rushanwa budatsinze igitego na kimwe. Kuva icyo gihe nta nubwo bwasubiye muri iri rushanwa. Ushatse bavuga ko umukino w'umupira w'amaguru wagize urugendo rwiza kuva mu kinyejana cya 19 kugera uyu munsi mu kinyejana cya 21. Umukino aho umukozi wo mu rugo w'imyaka 15 aba afite ibitekerezo bihuye neza n'iby'umukoresha we w'imyaka 50, ariko bombi bagahurira ku byishimo cyangwa se akababaro iyo ekipi batera.
ku ikipe bombi bafana, rimwe na rimwe uwo mwana akaba narusha shebuja amakuru kuri iyo ekipe kubera ko abona umwanya wo kuyikurikirana, kubera ko n'umukino wavukiye mu bantu bo ku rwego rwo hejuru b'abakire b'Abongereza. Ntabwo bashakaga ko ari umukino ukwira isi yose, bo bawuhimbye aribo babyikorera. Igihe umukino wageraga bwa mbere muri Amerika y'Amajyepfo mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, abakinnyi babaga bemerewe kubaza ibisobanuro umusifuzi, ariko basabwa kubikora mu Cyongereza cyiza, kubera ko wari umukino w'Abongereza wakinirwaga mu mahanga ariko ukaba ukiri uw'Abongereza, wakwiriye hose ku isi. Bitewe n'ibyiza biwurimo rero, umukino wahoze ari uw'abantu bo ku rwego rwo hejuru bakize kandi bubashywe mu Bwongereza, umukino wa rubanda waje guhinduka umukino w'abakene. Uyu munsi kuri radio, kuri televiziyo, umukino wa bose. Ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro hagati y'abantu ku giti cyabo, uyu ni umukino ufata umwanya munini. Byose birasa naho ari byiza muri uyu mukino, usa naho ari uyobora ibiganiro bya siporo. Gusa uyu munsi mu mikino myinshi y'umupira w'amaguru, umusifuzi ntabwo akiri wa wundi ufite ifirimbi mu kanwa, ahubwo birasa naho umusifuzi yabaye washyize amafaranga muri uwo mukino. Gutegura imikino no kuyobora umupira w'amaguru ku isi bishobora kwangiza uyu mukino benshi bakunda. Gutera inkunga ama ekipe no kuyagura, inyungu z'ubucuruzi bwo kugura no kugurisha abakinnyi. Uyu mukino wahindutse urwego rw'ishoramari. Nibyo uyu munsi birashoboka kugura imigabane mu mukinnyi umwe, ku buryo nawe ubwawe udafite ekipe y'umupira w'amaguru ushobora kwigurira umukinnyi cyangwa se ukagura imigabane mu mukinnyi. Hari umukinnyi w'umupira w'amaguru w'Umufaransa ufite imyaka 31 y'amavuko. Mu 2013 Eliakim Mangala yakiniraga FC Porto yo muri Portugal. Mangala kugeza mu mpera z'umwaka wa 2011 yakiniraga Standard de Liège yo mu Bubiligi. Iki gihe asa n'uwacurujwe nk'ibindi bicuruzwa byose abantu bahaha ku isoko. Mu mpeshyi y'umwaka wa 2011 Standard de Liège yabonye ari byiza kandi bitunganye kwikenura ikoresheje Mangala. FC Porto yamuguze miliyoni 6.5 z'amayero, ihita itangaza ko umunsi umwe nifata icyemezo cyo kumugurisha itazajya munsi ya miliyoni 50 z'amayero. FC Porto yaguze Mangala ishaka cyane Ligue des Champions, inshuro 8 zayo bamuguze muri Standard de Liège. Bye bye kuri miliyoni 23 z'amayero zihabwa ekipe yatwaye irushanwa. Kubw'ibyago ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 12 mu 2011 FC Porto yasezerewe muri iri rushanwa. Bukeye bwaho ubukungu bwa FC Porto bwatangiye kumanuka abantu babureba. Mu byumweru bitatu byakurikiyeho FC Porto yahise itangaza ko ishyize ku isoko 1/3 cy'inyungu z'ubukungu mu kazi izakorerwa na Eliakim Mangala. Ekipe yari ikeneye amafaranga byihutirwa. Igicuruzwa gikomeye yari ifite cyari Eliakim Mangala, kubera ko niwe bari baherutse kugura amafaranga menshi. Izi nyungu muri Eliakim Mangala bazigurishije kuri miliyoni 2,647 by'amayero. Iyi ni imigabane mu musaruro uzazanwa n'umukinnyi. Aha ntabwo bagurishije umukinnyi wabo, ahubwo bagurishije imigabane. Amafaranga yose yagombaga kwinjira muri ekipe afite aho ahuriye na Eliakim Mangala, 1/3 cyayo cyari cyagurishijwe. Bamugurishijemo ijanisha. Uwakiguze ni Groupe Doyen, ikigo mpuzamahanga gicukura uranium na zahabu. 1/3 cy'ubuzima bw'uyu mukinnyi akiri muri FC Porto cyari mu biganza by'aba bacukuzi. Aba bacukuzi babonye ari byiza biguriye n'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Gusa iki kigo nyuma cyaje gushinga ishami rishinzwe ishoramari muri siporo. Ntabwo ari Eliakim Mangala Groupe Doyen yaguze gusa, kubera ko mu 2013 yari ifite abandi bakinnyi 13 yaguze. Bamutanzeho miliyoni 2.5 z'amayero. Buri umwe muri bo hano hazi ikibazo kimwe. Byinjiza amafaranga ngahe gushora imari mu mupira w'amaguru, by'umwihariko mu mukinnyi umwe? Igihe abakunzi bawo barambirwa vuba iyo ekipe yinjiza amafaranga ntiyinjiza ibitego. Igihe imbuga nkoranyambaga zitanga urubuga rwo kumenya amakuru yose. Igihe ibitangaza amakuru bicukumbura ibivugwa byose muri uyu mukino. Uyu munsi umupira w'amaguru ushobora gukinwa no gukundwa bya nyabyo hadashingiwe ku mafaranga, igihe ukinwa n'abaherwe. Tubashimiye ko mwadukurikiye.